Otonya ni wamo mbinenda mwidugise tunenea very sensitive matter na wetono ndo akwithia makilasi ya mewe bwa muthelo wa weto gatha mewe uta wathela na nicho kitungwase ni kaindo sensitive inde ni ngwenda nondo na usio withie o twisi nondo akwithia nitugere to yumeania kwa amwe kwa kumanya nangi kwa kulea umanya anini wetete bawiti na nganga kana muthenya wa umwe to kunikira ilo wa kalinyoka aka wowe mosio wa muthelo nondo akwithia aingemeza kwithila umwe ena wonthini wa family kwa mamatani asialangi make yita langi make kama Undu yani mata weteke abanze bene muthenya no wa mombe tondo kunikila kaindo kau na muno katika mesi yaitu wona wathi mwatu asewe muito kana ndo muito ni whether we positive wale ta kwikala ngangata wale ta kwikuata wale to ya chao wale to nywata wa withiwe muito ni wathi mwana wa mina kwithwa wina wosu wina mwana ukwite wale ta kwisobia nganga ata wasiani wa ileonja sindo siya November usuna kama kawaida Madam Lydia no kwithwa I to take through that. Karibu sana Madam Lydia. Asante. Ni waenda sibitali, ni wathi mwatamundo na ni wethwa wina uwo nawe mwishi wa muthelo. Where do you start? Masidi mubea nienda kuambia na kwa Athiani. I think yakamba ndwezi yakamba kwetu yasio kwa kunenga zindu masido. Ninditwa wetie muthelo. Ninditwa wetie muthelo na ndiweze kuthela nicha. Yuthe wa witwa muthelo mundu athie na muthelo. Wile utelema. Goni ake amanyani wathela. By the way. Izi ndone twainengie izidwe ete iseo. Kabona toka weto izidwe yagezwa ili ukimwi. Nundu muthelo kusema kweli wambiane na muthelo ni ugani na thela. Kabisa. Lakini tamwambia twaila kwa Asia wewe muthelo kana wewe ukimwi. Chu londo andu ma wisi tene. Nundu in the early 80s ni ukimwi woki Africa. Na wambia Uganda back in 1981. Na woga wethia ndwe ndawa na nundu akwethia ndwe ndawa na nicho kitumia ithingi atakamba kwa wetie muthelo nundu wethia wouzu ukwati yote ndawa your next destination ni kabulini I mean wote ndawa ningetio kuwa lakini with the time and ma science ni make research na maka kwata ndawa tisia ukosia ase lakini mazia inda wani si uthethe asia kwikala ibinda ya sanga nundu mbene wethia wouwa ukwata within mwakoma no thelile and within a short time lakini matukwane twezi andu meka late na ukimwi for 20 years miaka 20 na kuendea ukindu chambe ila wathi wewa kana wina guo ndukatulike ngo umanyikana ni wathela ngatheleme kokube unawathia no telema ndukateleme muno nundu andu tofauti react ya tusindo tofauti pe andu amona mewa ai ngania ni muwau kwambia kuyona mata muonete unundu wa emotional status ni tofauti my advice with ya wada bwana hotelema lakini nduka tindio nduzungone na wone ta wathela after wa minotelema kebinya na we gwethukezia unu ndaketali wa utaria ketumi in most cases andu bayithima muthelo meka kuthimwa bandu hospitali na matakitali ana mathima na especially pe department sita wa VCT voluntary testing voluntary counseling and testing units with the aniwe wetu umane status ya kuna ulokuthima nimethi ame abundisi kana utanga nenge mundu usungio wa muthelo wa muthelo ambako ikata kumunenya ni kana mu prepare and especially then mona kana usungio waku ni positive ni mabunde itwe kiala brita ata counselors ni methi amabunde itwe ndo maile kutevya andu ma muthembo so nikana wethie mene kata mena umiango muno so advice yakwa ni kana matuko akwithia wina muthelo timu iso wathayo no ukekalona miaka ingi mbingi bora ni wati ya masharti kana advice kana utaula ndagitali ukuonenga but most important ni waile yana sana ukanywa ndawa sa beginning na nono ndia topic ya utelemia yo onamjega nito kwa semondali totelema kaingi ando ni maitani yeto ukimwi katika families uyithi ya
we mutumia ni wa waye we ni wese na nduita kibeti chako ai kibeti kikeza kwimanyia mondosu anamina labda kuitaba na mondosu anamina kuwa ai sibitali ayoso idimo sika wakani aidhi wakumbe we ni wa waye ningo natuambe kwa mbili baba mondo mukamo ito no adini wadima ndoto sosio kaitina kiasi na wa mino dhimwa ni we muwao we positive tamuno mukawali to kwambizi masi nienda kwa sia onoda namba okay ni wa clinic ni wa mana udona mami ya clinic kana we mami ya bu clinic nenda namba yotabia yetu kisia kana be situations with ya in most cases nundu modelo kwata na gwa kwisila maundu ma kitandani be percentage nene kana possibility nene ya kana etha mundu umwe in a marriage katika mutwano mundu umwe thia akethia na modelo possibility ya kwati olonge yulu muno lakini be exceptions be ila anduma matakitali kana anduma science bameta discordant couples with ya mutumia ni kwethia ena guo na ni wenda na mukana maitumia chochote lakini mukando ndakwatawa mukanda kwa toni no wow ndakwata wa na wathi nake mwaka muima mwathi uthimwa withia mukande kwa twa atungilila ga unondo andu waingi maethi amesi the moment wa mina kuwa we positive ona ingi makita usemba mundu akautia aye mezemba mana by the way na idris etone ate amunondo ko ilo bini kwethia ana andu asu manena publicly whose status yo ta ya wo ukimwi pe andu na nyini na komanie na omwe ina seminar wa izie we ni wakwatiwe ni muthelo na nu wa confess ya kana yekwatwa ni mundu ume nundu ni mundu na publicly eta watoni aisie ila wakwatiwe ni weze aina akawa ina monza na ila wakwatiwe asumbuka muno keso tabia muka finally eza kukatabia muka kila kiende ila maendi hospitali muka admitted more than 10 times 100 times na bado negative na mayatumia by the time wezo tabia mukani wekaleta na gwebinda yasa na ni weze ni waenda na mukana baikendo matumia but now with the time nika na just in case nundu maundu ndimabika abantu makabinduka mabanga makatumia condom nika na just in case nundu maundu mabinduka mukanda keke hata nakakwatwe udi asia pe andu beta discordant couples ugethia mundu mwena guo no longe ndakwatwa na yuto no manata kana we katika that ni yakana azinduto no kwache mundu utajuaje nduma nundu bei prescription ya zianganie ni woto nyokwatwa na nganie woto kwatwa in my opinion kada nundu na ndakitali mathima maisi ni chao be ndakitali otonyo kwa kila kitu mawe andu amo matakwatwa nikina I think not mibango yanga you also be andu amwe because maybe they were innocent lakini unabe andu innocent tawa go ndo azebe kindu kila kitu specific yupo ndia kwa hii utono kumana una hospitali ndo izomana na uzizia na medho ndo izomana na kwethukezi obyubu amwe utonyo kumana wendi hospitali umwenda kame usiwe kana wena chao wena muthelo ko eriani wa hospitali kana une songe kulio yako wa hospitali wewe wathi mwana wewe we positive nawe muito sana nawe muito ebindesu kindu jambe encourage wa matukwa ethia muka une waitaba enda nake clinic ndakathi uthimwa ewe kathi imwe actually we are mind makautila onekana nu au mebe ame yote nenda kwa point ya le nuzio ukathina muka wena kuthi clinic muthi mwemwe kitumio na wewe memenda I know muka no na thimiwe na wa negative ewango na kwa ni sawa negative no kwanza umengi makia na makia bitha pasa ni wa makia no mmezikina mebe ama kunite nundu mmezikina mwana wa kwanza ambi aendie we athimwa na yu atia mukabuye tele amwena ambakwitwa uyani akibeka uyani na au magia honestly mukule baadaye weibata ayo nyoni kana kila kikoka chukeza waona mundu gogiona weze kwa weze later ni weze timu mundu msafi kwanza juu umeazime ukia ni mataviati etho ni wizi wime kwa yaku wika zembo mundu kathimu endo okay ona matuko kwanza kuziona na wizime onomba
Lakini usi agwethi mya nyomba nondo ananduma yanda kama they are not 100% effective. Number 2, nomba ndo na counselor. Kila kitu magwa ndo pa ndikane njwa maisi vitali. Nondo akwenda gwe na counselor. Nikuda gwe na counselor na where their results si agune positive. Na ukakwata jao na ukwate hotel wa counseling. Where mya nyomba na where they positive where they are memezo isi. Na mugambi yozenga ngadia na ndana ibandu. Tuzaidhi na keyo jamaa yaita niki. Kumbe yeye thima athie jadwe ndo twake John na ukosa kakanda. Angi bandu ba kwithima athie thea wa mundu la matwana ke wa waie. Ndane thima. Akiyoso iso na ke positive. Nganyano wa waie nini na mundu sina twana ake. Atithia yeyita. Saingirwa na thio kapike tu no akondwe yiwe kata na ngosao. Ndukata te kwa assume. Enda uthimwe. Ya secret ni edani wa manani we muoke ndo jambe mwenzako na athimwe nika na manye kana nyonse ni mwikata ni mwaiwe. Now from there after mwa mana I mean the results yenye positive benda kitali no kumwa device ulondo maile kwika please ndukathi umanda ARVs ya jirani kana mundu mwendo weze no use ARV au nenge aiye kana mushendo izo akamba tweta biezu na le twimo ndo ndwele kapana ndo au mushia ile ka ARV ko ndwele actually it is very wrong onega use ARVs tuze okushia dawa kitumi ndakitali yako nenge dawa au nenga kiasi kila kitonya kuuposia you are you share na monyanya ugana na muime ugana na mukau with ya wananga number 2 kila kitumwa ota ile othio kwazo dawa kiolela udana bionewe dawa isu ndakitali ni mauthima maka manyai infection yaku level ya nata nundu bando with ya level yo langu we ya mundu longi dose ya mundu wina viral load mauthimanda kama mono load midudu yengebete maunenga dawa kiasi cha jao ulingana na midudu ila winayo aya be ongewe ya tumidudu twake ne toini you are yonda wazi ya mundu wina mbinge weka kwa yanangia o secret ni kana kitali akwa device au nenge dawa no kwati ya uno na kitali wekata wakutabia no na kitali amethia abundisi benda kitali specifically ma train etwe kwa attend to and machao mama thelo you not wa utabia akwa nyuza ndawe imwe malaele ndukanywe ile ila imwe ni imwe malaele nywa imwe kwacha imwe jau weyo lakini ndukabike bantu ndikutha ni wolilwe ni umelia kwacha weyo umelisi ile kwethi awananga kwa unywa ulonda kinali ape masala be see timings na pia be endorse I mean 2 times 1 ni tofauti na 1 times 2 huwa ile kwatia exactly uno kitali ukutabisi nika nawe the wazo bya jau ula mwe wako immunity kana the mwene wako atabina wako ukitana na tulato mindudu na that way oyeka la ibinda yasa alame na siana weka la ibindoto nyoso bya siana noke kwa maundu magwa loke amatonya kwanangika wa gwetene